afite ariko ga umusirimu ni ukwitahura urumva umusirimu ni wa muntu nyine wisobanukiwe wikunda ukavuga ati ndagiye ndasohotse amafaranga ndajya amafaranga ngana ukunuku twebwe twasohokeye ahantu heza ahantu hameze neza atari ukuzana facture ngo ujugure kuri zawe ni hotel niho twari twagiye aho hantu twariye neza turamwa twaguwe neza hari hahenze kandi n'agashamyi kera karahazi ko bivuga nako uhagaze neza pa uzukora ibintu byiza n'ibisirimba uzufata ibisirimba bimeze neza amakorari uhagaze neza pe kandi umeze neza cyane agashami kera turagasuhuje niko kaka dufata muri uyu mwanya ne kameramene wacu mugende mu mugane ufite ya ngwara yanze cya kibazo ugashami kera hariho umuriro fire agenda gusa kandi ibintu biriho ari amahura gusa n'ibisubizo byose amajwi meza amashusho na agashami kera mu mugane n'umugabo w'ibyishimo byinshi agashami kera TV ngo wamagaye kangahe nukuri mu mugane ni umuntu mwiza zikubana n'abandi neza n'imfura kabisa turamwemera hano muri uyu muhana atubaniye neza mu mukandira batarakanda hari afite n'iyindi ngo umutapuwa TV mugende murebe hari ibintu byiza kabisa uzohakirira uzobona imana murakoze cyane. Hello, mumeze neza abakunzi ba Mbanka TV show. Murakomeye aho muherereye. Turabasuhujije ati yambu bamwe ni mwaramutse n'abandi ni mwiriwe bivana naho mugiye muherereye. Uyu munsi twagarutse twari tumaze iminsi tudakora kubera impamvu zitaduturutse hari ku uyu munsi twaje kandi twazanye abatumigo badasanzwe ngira ngo namwe ki murababona aba mama beza babasirimu bahagaze neza n'abakobwa barimwe simvuga ngo n'umukobwa n'abakobwa barimwe rero turabiyegereje ba mama beza mwibwire ari abakunzi ba Mbanka TV show babazi n'abatabazi none karibu mwivuge kugira tuje mu kiganiro abazodukurikirana babazi karibu. Muraho neza umeze neza abakunzi ba Mbanka TV show natwe tumeze neza turabasuhuje. Amazina nitwa Kamariza ndi umudamu ndubatse abana babiri n'umugabo umwe. Nguyundi nawe nivuge dukomerezeho. Guys, turabaramukije mwese abari kutwumva bakurikiranye televiziyo ya Mbanka TV show. Tubaye kaza aho muherereye ku migabane y'isi. Jewe uri kuvuga nyitwa Nyantore ndi umuhondogo ndi umumama afite abana babiri n'umugabo umwe. Muraho neza abakunzi ba Mbanka TV show. Murakomeye. Natwe duherereye n'amahoro turashima Imana. Namwe se nayahe bivanye n'aburi umuntu wese aherereye. Abatameze neza mwihangana Imana irabafasha mumere neza abagwaye murakira mwizere gusa Yesu. N'abameze neza ni karibu cyane kagatebe kaje noneho hano hantu hameze neza cyane hameze neza muzare udusonga abazi udusonga batuzane mwicare mudukurikirane mu mwanya mutoya karibu ubundi mutumiko. Muraho neza inshuti bavandimwe abakunzi ba Mbanka TV show turabasuje aho muherereye mwebwe mwese ku mazina nitwa Mukobwa Jeanne murakoze. Urubatse cyangwe oya sindubaka nturubaka urindiriye iki abasore uko cyangwa usigaye ariko abasore b'abanyakenyaga basubiye ngo amadosiye yarahagaze none ga ariko y'amakomva yaragiye ariko Trump yuguruye mu nkambi batangiye gukora abanyakenya basubire bagaruke mwongere mugaruke nyabunani Burundi dufite abakobwa beza cyane kandi kiburaruzi uri hano imbere yanyu ibinanirwa none twagarutse tugiye kuvuga amakuru twazanye sije noneho n'umuriro n'isasi mwinanirwa kandi tunashimira n'abakunzi ba Mbanka TV show bakomeje kudukurikirana
naho nsubiye nk'inyuma bukeye. Komantere zanyu turazizirikana, turababona, turabashima, Imana ibahereza umugisha. Rero isije yacu y'uyu munsi tugiye kuvuga ku buto bwacu mu myaka yashize. Rero tugiye kubisubiramwo tuvuga ukuntu ivyo twanyuzemwo, ukuntu vyagenze, naho tugeze noneho ubu ramwe kimurabibona n'ukuntu konyine dusa. Namwe ibirama vyivuga vyonyine. None mwotubwira gute? Hariho abanyagasogwe n'abanyamusasa. None ga nimutubwire mwebwe ukuntu vyagenze mukiva muri Kongo, mugishika mu nkambi mwahabonye gute? Tugishika mu nkambi tuvuye muri Kongo twagiye mu bikomva. Mwaje muhagaze cyangwa mwaje mwicaye? Ego twari turyamye harimo utumatera dutoya. Mwaje ariko aryama. Iyo bari abasiri bumwe mwagereye umugisha ngira ngo vyenda mwe mwari mwasenze. Twe tukiza twashikiye iriya mu Kinindo. Mu Kinindo wari uhasi wewe? Iriya mu giti. Oya ubu nyine gapazi ko ari mu Kinindo. Nawe kera hari mu giti. Kwana je nkiza ari n'umuzungu wankunze. Agukunda gute? Uwo muzungu yarankunze. Arareba si umwana. Turagenda agiye ahantu bariko bagurisha ibitumbura, amafanta, angurira fanta n'utubizwi. Wari uzi fanta? Oya narapfunduye ga ndamwa. Mare humwa nama numva gusa hano mu muhogo hose arakarata. Ati abazungu aranyishe. Iki kintu bampaye ni igikinono cya gikarata. Namanyisigira umurundi. Namanyisigira umurundi wari uraho wayimwa ndamubwira ni wampese tubiswi je nitwo namanje. Akindi kintu nari. Tumare bayaho mu giti baratujanye mu nkambi dushikira mu mahema. Ayo mahema murayazi mahangari. Abahangari tuyashikiremwo none mugabo umwe kujya bakaza bagabura bamwe ngire ko udushambre tujya uwo munani we uwo munani ga waryamye umugabo umwe yarajyamye. Oya umuzungu gawe yararaho ga mu giti. Oya umuzungu ngire ngo nibajya bashinzwe impunzi. Yarambonye nari mbyibushe kera cyana ciza. Amare uziko yambaye n'ifaranga ariko gasinozimenya yambaye ifaranga ibintu biraho nyine. Ziheza umuvyeyi niwe nazihaye. Tumare mu nkambi ga noneho amare uwo muzungu yarankunda. Kera nari mbyibushe muzi kuviri haruguru twaye tujya ibijumba ibirayi n'amata. Pfuye ko n'uriya mwana aramurangarira akazavuga ivyongereza. None iso yarase cyongereza ga cyangwa gusa ni muzungu na vyega yarize. Papa yarize interprete gusa yakoze mu mupfuka aransingiriza nakaga fanta gakananiye kikaragukarase. Nabonye igicupa gusa arapfundura ngomwe naje ndamwa canke ntangiye kumwana manumva mu muhogo hose harakarata. Ibi bintu bampaye nibiki nama ndambika nyene twari twicaye ndamubwira ati ibi bintu je tavyo nshobora. Yamarasa kumva bikagenda gute? Oya bajya barundi ni marasiga yayi mwabwo murundi yarayimwoye ntiyayimenye. Hari mu Kinindo cyangwa hari kuri Peee? Njenye n'isuko ari hano. Njenye n'isuko ari hano ahubwo mu gihe. Iriya mu Kinindo. Twe twashikiye kuri Peee. Kandi hari Peee. Hari hanze ni mu bifirenge tinyine mu giti hari mu giti hari kuri Peee no twagaza turara. Njahubwo inzu ko ari hano aha munsi habaho ibiti byinshi. Iriya mu Kinindo n'ubu nyine nico giti kiracahabiriye
kirahaba fresh wari wamwe amazi na wa mufureje urahaba ari ibintu bakaza bagira bagafata nimba ari nyarufu bakayungurura bakaza bafata nyarufu bakayungurura muri Kongo oya niriya mu makambi bakayungura bakawugira umuceri yego yari ari umubosi mu gitiga twari impunzi mbese ntibakazatanga umuceri twashitse mu nkambi muri bo cyatangiye rimwe n'imusazi siyo yatangiye banyuma barawuduhaye yagomwe se bahati imiceri yaje kuri bo mwebwe urabona abanyantore twe twarashitse kurumva twarashitse bababona kuza mwe mwagiye musasa 2007 twese ni seti ariko ni nyarufu bakaza baduheza bakayungurura iyo nyarufu gabaru bagateka umuceri ni wari umuceri ahubwo ni byayita ko ari umuceri ni woga wari uri umutanzania ga niwe twari tutugira tidushitse ga abantu baramenyereye amataga mu nkambi tugiye ga ku ibuye tukama tuyimwa yonyine ibuye ni umunyu ishiga n'abasirimuga umunsi gisoga yafite uwamusororeye ati bana Rosa muhande ile filime ya Yesu nico gihe twari ko duhumuka amaso mwente mwakaza mu ibuyi mwakaza muyivangisha niki twagara dushira mu umunyu uwabonye ijana agashira muri joriji nugupfukama gutya wari umubosi aza gushongera giwanyu bakashiga kakaza kama gahumura kagira gasirikwi yako imana batara bateka twakaza dushiramwe ka jaune jaune none washiramwe y'umukara twakaza dushiramwe jaune akirabura mwakaza mukagira umunsi mwatesega ibijumbaga none ukagira ibijumba vya jaune vy'amamesa na jus ya jaune ibijumba giye mwabiharuye kandi bisa biryoha ibintu by'abasirimu joriji ga kuyibonaga ibintu ga uwo munsi gisoga baba nkubasha mu ikari muza mubona tutarakuze ariko byavuye none hariyo umugore twari twegeranye ngo ni mama bina ngo nyaka yanyu ngo muratanguye ese mama bigenze guteza irejijoro ngo yahango mama nyaka yanyu ariko ga uyu wacu yaragira ingeso yo guhunjura amaraga akagorana akagoraho umuturanyi natwe akatwumva ndabeshe mama minota yakazamagara no zamagara nyaka yange kubera ari ryaje ribangutse ariko ni wewe nabanguka bakazubigira amyabanguka bo baramutinyaga wofa kumuvogera bakantinya ngo yagize gute nyambanguka bari bamutinya kubera nyambanguka akamba kwirasira akamba avuga ngo nyakubwiye ngo uyu munsi ngo ndagukubita yewe urankubita nagize gute ati ndagukubita urabibona hiki nyakozi urankubitira iki winjira mu ikanisa ukaza wama wicara nta mahoro ufite ukabuya nunamureba gusa numureba ugaseka n'undi muntu ukaza wamugira imbeho kuzuba rihajya karimeze uyu kandi cyane yaje abantu bo mu Kinindo twarahaje twari tugira mu Kinindo twari twitonze VIP mawe none abantu bo mu Kinindo twari twitonze kandi twagira umuntu utuvugira cyane none mwebwe bo mu makartier uyu nguri nk'ari wasase wanyu Soleil Nyandamira Soleil yigeze kumukubita inya kandi Soleil yari mu makartier yaramukubise amukubitiye iki oya gusa nyine yaraduhahaje nyine kera nyine yaraduhaje kera mu buryo utamubonaga uri wenyine nti wo hahushutse kubera ukuntu twamutinyaga yaradukubita tugatinya guca iwabo
kubera nyine twebwe twari twitonze ahantu ho mu Kinindo ni ka twari twitonze kurusha abo mu makariti noneho tukabura umuntu tuvugira noneho tukavuga nitugenda kwikorari turaca mu yihe nzira tukavugane twese tugende nadukubita turashika tumurege mwikorari kandi ga iwega ntiyaba mwikorari niyo mpamvu yakaza dushobora iwega bakamutuma wewe ugenda ubwire bariya nurangiza ubakubite numara njewe banyakange gibo ntibo tugezeho iwega yaratinyaga ko bo mutenga naho nyambanguka iwega ntakorari yarabamo kandi we yarakiri mutoye ureka kuntu yari mutoye kandi ari wakaza uduhahaza nuko nyine cyakuza ari ikintu gisa nkaho cihahaza none koga mwebwe abo mu Kinindo natwe ko twari tungana ariko mwakaza mubatinyira iki sasa nyambanguka naho waraduteye ubwoba yaragira imbaraga nyinshi twe bari umuntu umwe kandi twese twabana mwikorari nyine twese tungana sivyo nyambanguka naho twari turuse ariko kandi twebwiriya tukabura umuntu wiyemera nyine wo tuvugira nituvuga ngo he nawe yamagenda ariko yakazavuga he twugama twirukanga tutuje no muri repetition ayo buriya buzima zamwibuka gusa nkama ariko nukuri baraduhaje turasuje banyasuku no nje kuntu byakaza bigenda bari abakorari njega bansaga no kunyiyegeresaga no mwikorari yabo yaragenda kugwana kubera banse kumwiyegereza bagera naho akavuyo kabaga kubera nyine yaragira udutabiya two kugwana bakaga kumushira mu bandi yo tumaze twese none baravuga ati tuzomwiyegereza nabatizwa nyine amaze kumenya ico agiye gukora batindaga kumwiyegereza noneho aba bantu bari abakorari noneho ibintu by'abakorari ga kandi ga bose bangana bakagira akavuyo noneho gabatangira kuzoza bagwana noneho gababonaga ababino mu makarite aba uko bazobatenga noneho gabarambwira oya wewe akazushiramo conga uyu nguyu kubera ari mutoya wiwe akamubwira ngo ugende ukubite karunaka ariko iwe ntagwana ariko nyine agatuma uyu nguyu wewe akazutinya kubera bo gutenga noneho njeba nyakazi nashikaga singwana kubera kuba bantinya nyashikaga nyafata uwo mfashe kera akabara hwereye akamari none njeba bakama noneho ngirega n'umunsi mwe ndagwanaga no mwikorari ngo baze uko bayiyegereza none aba president ndamuramukije azaza kubire n'abanyasuku yari voix des anges yari voix des anges undi umunyabyinshi ngo ni Fred jewe ndamukije no nkundaga nawe ari inkunda ngo arabaherekeza nawe akaba ari umunyabwoba yapfa kuturangiza ngo dore ngo barashagira amakuru none ga turabasuhuje aho bari dusuhuje nyasuku aho hari ese nanashukuru turabaramukije ati yambusana ariko nje sinyakazi ngwana cyane naba bakaza bagwana noneho njega bakabinshiraho ga kubera ga nje ndumukorari batazontenga ubanya kangiye bankubise ndayizwe yarankubise mbonye ifura niwe wankijije Amandiko ngo kubera mwe kwakaza tubakubita wa muhungu ariko n'uwo muhungu ga baramukubise kandi ga twakaza tubura nkaho twobarega titwogendaga tugire ngo nkamamaga ngo nyambanguka yankubise biteye isoni nyambanguka wari winjira ngo karadukubita tukama ducecekaga noneho ga tugashaka uburyo tumwigiraho ubushuti ariko nyine ntibifate bizakaza bifata kubera nyine kubera ukuntu twamutinyaga bakaza ubona n'umwegera nyine wenda nabo aradukubita ariko nyine nuko nguko byagenze ariko turashimana kuko yamuhinduye ubu nyine n'umwana witonze ariko nyibutse mutimukeye uziko mutimukeye akasa nkaho ari kumwe natwe indi turu kandi akatuvamo yabona nyambanguka akabasa nkaho ari inshuti yiwe cyane yatubona akamaza akatwegera mutimukeye ukuri ndagusuje ariko nawe ni nkaho urugira ubwoba wari ugira ubwoba cyane wewe akasaga nkaho muziranye cyane na mbanguka none se uku nijewe wakazugwana yakazishika nkagwana cyangwa gusa mwakaza mumbona kubera gutinya yagasagwana wewe yego wakazugwana nkanyambanguka yagasapfa no kubona no mwibarabara gusa hakubonye ngo wewe ngo narakubwiye ngo nzogukubita n'abahungu bari bamutinya
ngo ndagukubita ngo niko nyakubwiye ngo umwana wa runaka inyana ukuri winjira mu ikanisa haha kizuba rimeze gute wapfa kubona nyambanguka inyuma ukaza wamuhinda igitengo abakobwa mungana bityo mwifatikanyije muri bane nyambanguka bibananira cyane n'abandi bahungu ni bakibabu ni bari kibabu bafata inkoni namwe mukazifata ahubwo nyine urebye nka quartier yo mu Kinindo niyo yari igira abakobwa bakomeye abahungu bari bagira bakomeye nidari ukomeye inde Kamariza yarakomeye anje ndamusuje anje yaratugwaniriye turamusuje yaje anje nukuri aho twageze nawe nukuri yaratugwaniriye kwera ngo byari bikomeye ego turagusuje Kinindo nibo bari bagira imbaraga urebye nk'uyu twicaranye ngo ari kumwe na Dema yarangana guca yarandanutse tukwa mukandagira guca yo humeka nawe arugira ubwoba tubisubiye inyuma urumva jewe nari ngira impuhe n'umutima w'urukundo nari umuvyeyi nakaramugarura akasaba munyambo rimwe akamata ahubwo twakaza tubona anje niwe wagaze uvuga akaba nk'utinya basakagira ubwoba ariko anje atavuze anje giwega yarakomeye umugorora tubakinishe ari umukobwa w'umugorora anje turamusuje jewe nakaza ntinya kumurega nakaza nimurega biraba dosiye ndende ahubwo yamanyishiramwo nabi ngo kare ariko muzokubita ndavuga ati reka mbireke tuzoza tugendera mu ruvunge twese nibadukubita badukubita ariko kanje niyo nari nkiva ase niyo nari nkiva erega jewe tago nakuri naje nyuma mwaraje shushe y'abakobwa nyine oya nukuri mitonda ahubwo yaje nyuma urabona ariko tiyafatitse cyane nka voix des anges onde niyo yari yafatitse ya mbere none uko tuzi ko bandera bamaze baraza ico ge yacitsemwo nyine voix des anges tuzi ko yari bakuru ba Grace bamare kuyivamwo barayibasigira none woga muri mitonde niyo twari korari y'abana ukungu Yesu nayibaye yambicikamwo ga bazomukunda baragenda zomukunda niwe kabagaza twari kugira zomukunda turakuramukije ma zomukunda arazi kuririmba naje gege kimwe bigeze kumpeza ngo nintera indirimbo inya bampeza ifaranga umunezero uraba ndatera indirimbo iye ndirimbo ya ndirimbo je ndirimbo zose zava zanyiza nzibuka uyeye muri mitonde pagaza turirimba ya ndirimbo ya ndirimbo ya Rosa Muhando ngo ametambalaki utera he niye wateye nganyibutse igitero singizi simpanyibuka sinyoro wanyibuka narayiteye uwo munsi umuriro uraka bampeza ifaranga kamari kaho utabaza amakuru none bagwaye ifaranga zingahe bariko utujanajana ico gihega utujanajana twari ifaranga nateye indirimbo kera narinzi kuririmba ariko muri Sirawamu mama Evana asiganjamira mama Evana ndagusuhuje azoza guhereza nese ubu nyine uko rusigaye ugiraga imbaraga azoza aho guhereza nyabuna noneho gabasigaye bampeza mikrofone ga muri Sirawamu kwizina zitaremereye ariko iza ya miremere yongeye gutera hari ikindi kintu uzanyibuka njewe iri iwacu mu nkambi abayakobo ese mwari muba muri ya miryango 12 mwari muba muwe kama muwezi narimba muba mbaraba Benyamini barahaba babamo bajya batoya oya narimba muba Simiyoni twari tubane nijoro mu basimiyoni koga narimba mu Basimiyoni n'abakabiri narimba mu Basimiyoni koga nukuri ati twabana muri groupe jewe abarobeni si bambere abasimiyoni ba kabiri narimba mu Basimiyoni twari tubana na Kamariza muka James turamusuhuje oya kameza mu badani Kamariza twari tubana Kamariza twari tubana twari abale urabeshe nje navyo ko narimba mu basimiyoni abasimiyoni n'aba kabiri twari tubana mu bale Kenya nimba muri wa wundi wa gatandatu se naba naftali nabaki ndanga niku abadani n'aba gatanu Njenge nimba gusa mu ba gatandatu koga ntiwawibuka ko uzise kuntora ngo nimpagarikire
cyagihe twaraye tugenda ijoro ryose bamo perezida wacu yarinde nimba ari muri nani perezida wacu yarinde mu basimiyoni nimba mwibuka twe perezida wacu yari mugisha bamwizeye twari tubana ako sinari nguzi aho twari tubana koga niho yayobewe aho yarabe koga wowe basimiyoni narimbamo reka mbabwire uzi icyaza kidutera ubwoba iyo pasiteri yakubwiye ngo urasenga cyangwa ngo urahagarikire yo wakazubura nkukubwira akantu pasiteri yambwiye numva kubera aranyishe kamafungo amafungo yabambwira nyakaya urava hano ari uko tumaze amasengesho kandi mwari muvukana cyagihe bakiza kudutaramira babandi bagaza imba ari ibihebe bya Yesu oya hapana bubi kuraseka bari bahaba baja bagazaja muri umoja cyangwa fayi oya ntabwo yari fayi yarinde cyari bari ibihebe bya Yesu ni ibihebe oya nuko Janand bakanyambo oya kanyambo yari umufaye kanyambo yari n'amaze no kugenda hanze kumurampariza abamare bigenda gutaha bakaza kudutaramira icyo gihe hakaba umwuka tukanezerwa kuri Imana twagaza dufasha jenza nibuka n'ukuntu twagaye tuja guhoma ya mazu bavande mazu nukuri twagira urukundo bavande twari tugira pasiteri pasiteri twari tumukunda ariko twari tumutinye twakatumwiye izadukubira ngo arabaherekeje abandi ariko ga njyewe simbeshe njyewe kenshi twakatunyama turi benshi noneho isaha zo gushaka saa 10 zagera pasiteri akasaba ari kuri telefone ngo yewe ngo ngiye gusenga amasaha arageze mana yaje ati turagiye njyewe nambaka akazamayanga ngo nje singenda kaba musiga ajyana uko kubera twari tumaze kubimenyera wakaza wicura gutya nubwo kwicura saa 5 ukamubwira ngo abandi bagiye muri burakeye ukamugenda kubyutsa uwo mwegeranye mukagenda muri burakeye ni ukuri pasitori yadutoje gusenga igihe kimwe nigeze kubyuka jewe saa 6 z'ijoro nama ngenda turagenda no kuri Betelehemu shoge twari kumwe nanje n'abazizane ari mu Bwongereza abazizane turamuramukije turagenda dupfe gushika ku ikanisa dusanga umuzamu atese no musa mwaje kugira gutatu twaje gusenga aya masaha ati nisanga api telefone gatwari tugiye icyo gihe nta telefone twari dufise telefone gazijega ubu nyine bavubaga niyo bazitutunze ari turebeka kuri irya tororiro ga y'amatoga ati ni saa 6 z'ijoro umubaba gusenga gira dusanga ikirere dusenga twama tugana mu mahombi turaryama ntitwanabyutse twaje kubyuka saa 11 abandi baha bataha ubu muzamu yamabaheza amambraka yose mahombi mujyamemo ariko namwe nimba mutari mwahamagawe gusa no kugenda kubera itiro ryabashiranye perezida w'ikorani ni pasiteri na mwarimu mwarimu ise wa Roni izi kiyaga iwaga ni dimanche gagusenga ikiyaga ntiyaratubamo noneho ese mwebwe kugenda saa 7 mwamara babahereza amahombi njeganya n'inziga uko mushika mugafataga ikirega tugasangaga n'amandiko yandiswe icyo gihe ntibari batinyutse mu buryo bosanga abandi bosanga babasenga ngo bumve amajwi yabo wakajana gusenga ukamusa n'uwawe uganira n'umuntu bukiye bura undi ntiyumva ijwi ryawe mwari mutarakizwaga ukugaswa twari twarakijijwe ariko kandi twari tutaramenya gusenga neza yo byarariwe icyo gihe twaranezerewe tuja mu munezero bagazaga twagiye mu ihuduma yaba Yakobo yo tutarakora igiterane tuzi ko twakoze ihuduma turanezerwa abantu bose bandika amandiko amare baravuga ngo icyo gihe baranaduhamagara twebwe twaje mu ihuduma dutinze ndango twari TF6 baravuga ngo tugende tuze natwe mu ihuduma baravuga cage banashukuru banezerewe baravuga ngo tuje kwirega bagiraho ibintu ko mnabyibuka icyo gihe je sinari impari huduma kweri je sinari impari tubaruhari ya huduma yari imeze neza twaranezerewe mu buryo umuntu wese pastor yazamubwira ngo utore amandiko yasobanure nitumara ngo tuje akamubwira ngo ugende ngo yatwike hariya
bamwe bagiye za betre za nane za anglikani nyine kubera umunezero uyaza kubwira gusa ngo utore Amandiko yasobanura Mwari urayasobanura si ico gihe twese bari mu mahombe abinjiye uduma tubwire ukuntu wayasobanuye tubwire ukuntu wayasobanuye uko kwandika Amandiko oyaye gusa kubera umwuka twari dufite icyo gihe yaratubwiye ngo dufate Amandiko banditse ngo nimara ngo tugende ngo yakaza tubwira utuntu twinshi ngo aho tuja kuyata ariko wewe wayanditse wamara ukagera aho usobanura Amandiko ngira ngo amayerekeye yose ubu yafite twaba ngo bayatware mu iserire ko babahoza ngo bayate muziko gusa uko umwuka gusa kubwiye niko gusa abantu bakazabikora wari umwuka mwakoreshaga uwo ntiwari umwuka yari amasantima mwatekerezaga oyaye koga wasobanuye Amandiko Yesu nasobanuye nabandi bari mu masengesho ni ukuri abayakobo abo bose umuntu wese wabaye mu bayakobo nukuri ndabasuje bavandi abayakobo batwigishije ibintu byinshi gutinyuka gusenga no n'imico myiza nukuri kuja guhoma gufashanya kugira urukundo kuko iyo tutaba mu bayakobo none wewe ufata kinzu y'umuturanyi nk'aba tubanye twebwe rero twagiye kubaka igasogwe iri igasogwe sana ijya ruguru nimba ari mu bari akuze umuruho ijya mu kideplase ariko ntitwajanye nyaruriye nyagiye kuvoma tugenda ahantu mu mwonga ntibari bagira ubunebwe oya twari dufite none twariga mu mukaga kandi Kamariza muka James yaragira umwete nukuri yaragira umwete yagasa yitanga iyo yabaye president Kamariza muri mumusuhuze turamusuhuje kuko Kamariza gaje yaranyoboye muri nani Kamariza yakasaje kubwiriza abantu bakumva ariko abandi ari ukuntu bakazabwiriza ntitwumve neza kubera iki mutakaza mwumva yakazabwiriza ari no mu mwuka ari ukuntu bakazagutora manda ya Nyasuku n'abahoza nawe yari nziza ese Nyasuku yabaye president Nyasuku ndagusuje sinkiyanzibuka none niki ico gihe yakoze Nyasuku ku buryo uwovuga ati manda yiwe yagenze neza manda yiwe niyo twatangiye kuja gufasha abantu guhoma no kubamesera kwa Kamariza naje ngatangiye kuja mu bayakobo uzi manda ya nani igituma nyivuze nuko yantoye ngo nje mwivuga butumwa uje yarantoye tuje musasa naragiye nimo baratoye abantu 10 nabangahe Nyasuku yamantora ati tora nawe uragenda none no muvuga nabi yayoboye nabi kandi yarashizemo ariko imusasa baradutekeye twese twaraye hanze musasa ngo ni mu basirimu gute babatekeye nabi kandi ari mu basirimu yaso si musasa ngira bakazashiramwo carbonate muri kabucungu Nyantore ngo umuceri bagaza bashiramo carbonate umuceri bagashiramo carbonate Nyantore umwe n'utunyomozi Nyantore karakomeye iboga umuceri ga rero niyo bagazashiramo carbonate abanyamusasa noneho bamara bari bagira utuntu nimba uwaba yisize kanta nawe akaba yitinga hano yakubitaho cya gitaka gitukura noneho akavuga ati ni wa mukobwa nzi ni wa mukobwa wo kwa runaka byagenze gute ari abanyamusasa baradukoze umusirimu wabo yakaza afata icake abasirimutse kuturusha abanyamusasa yewe bari batinya abakobwa b'igasogwe ngo gute abanyamusasa kurusha abanyagasogwe igasogwe yacu abantu benshi bagihaba nk'abakobwa ubu nyine abakobwa niwe ubitubwira kubera bimukiye y'Imusasa ubu nyine akarere ka Musasa koga ari ugafashe dore
kama koga aho gatubwire ya fondete baracayisiga koga niwe woyavugayo ubundi njenza mbona ari abasanzwe nabo bunyine gusirimu bwarabashiranye ahubwo buriya bwo kwisiga ibitaka bunyine gaje amafondete kira cyari igihe cya kera yakanta kandi iyo ntiyoshira bari kandi iyo ntabwo yoshira baracisiga ariko none se ababaye mu makorari ganje gasinyagiriwe amahirwe yo kuja mu ikorari kuko yaganya akazi nyandika demande bakampeza abavyeyi uzabe kugiye nabaye conductrice tiwanto wewe cyagiye nyaka muvugishwe baratoye gusa none twari twicaye nje sinzi ko banantora abangaba abantu benshi bama bantora none ico kandi twari tukibana n'abantu bakomeye ba Patrick ico ya Patrick na Patrick twarakoranye ku kondikiteri inyuma abanyamusasa uyu garashitega urahita uhagira imusasa noneho iboga ngo bagira ubusirimu bwihariye ibo carbonate ku muceri carbonate yibaza ko abantu bose n'abanyabushumbura barayiziga kuko ari abantu basaba baguraga bya bishimbo bya karakomeye ibishimbo carbonate tuyizi mu bishimbo gute abanyamusasa bakaza bama bayiteka mu nani mu muceri muri mwese nindagiye muri protocole y'umusasa abagiye mwivuga butumwa mwaje mureke dorande wari muri protocole ndeka mbabwire narahabaye yarabiramenye umuceri urimo nani itonde base kubwira narahabaye aho ngadamusubiza nyanto mu giterane cya come to Jesus umuceri batetse abantu barawuriye musubiza umva nkubwire kamari cyo gihe twari abana kurumva twari abana bazo cyo nkubwire aho ntituvuge ngo igiterane ngo abayakoba bagiye mu cyangwa baki nkubwire ico gihe noneho twagira ibiterane ntidutora uteka tukitekera tugatekera mu birinda kandi cyagiye kunkwi ukamusanga umuceri washiriye oya tabwo ari kunkwi cyagiye cya kandi tugize banzu cyo nkubwire oya yari amakara kandi je nari impari umva jewe umunyagasogwe bariko banteza amanota ese gasoza gatugiye baje muri comment bandike bama bambwira ngo ntekere ngo abapasteri abandi bari barandika ubwira gute tekera abapasteri nyakaya tekera abapasteri nyakange karababona bakazabona ngo umunyagasogwe ngo arateka je uyu simpaye mbesha je sinzi kubesha nyakaya kurabesha je sinzi kubesha kubwira ibihamya ico mu giterane hari hajeho mwizegwa na Gaspar siba bari babatumiye ninde wari kuteka je bampaye umva kubwire kama sinza mbesha nukuri je sinzi gucisha hiye bampaye isafuriya yabamwizegwa na Gaspar we umenye wa pasteur abandi turabamenya icyo gihe wari kubatekera wari uri kumwe nande twari kumwe namwe je nayo isafuriya yaje imbabura yaje je gasina akazatekana ari president nakaza kotorora ibindi byose icyo gihe uko abandi batari bashoboye guteka kubera gutakaza uberekera ubabwira ati umva nkubwira no basanga imbabura n'intoyi no mwatekeye mu kirinda kinini ugasanga umuceri w'iruhande rumwe niwo wahiye nuko bamutazi guteka ridahiye habi gasogwe habi musasa kubera kuteka ari mwinshi habe n'ubu nyine watetse umuceri mwinshi mukababura gatoya ntuzusha wose twari tugira abantu badutekera twe twakaza twitekera ta carbonate nyakange yabeshe mana carbonate ariyo mu bishimbo kandi gasogwe mwakaza muyitekera carbonate ico genashe mu giterane reka nkubaza ufata carbonate na gwa rufuro ukayishira mu muceri icyo nyine mu giterane twagiye mwimusasa mvango Adonai nima bararaye hanze twafashe carbonate mu muceri ico gihe wenda sinari nkihawe simbi kandi ari wari ubayoboye n'ibibayesha carbonate abantu bose banyasuku noneho twariye iki imusasa Imana ishimwe ko mwamenye guteka n'ukuri bari babizi kabisa Nabana beza koga nabana beza oya kwisura nabana beza ariko ga mu mikorere batabiyemera batazi guteka kaba bariko baza kukodesha
tiyarazi no gukaranga ka bucungu. none se ariko abanyamusasa turabaramukije. none se ivyo ngivyo bya fondete kugira igitaka yababesheye naho Ico gihe wari ufite igihumbi cyo kugura fondete. Tiyabeshe. None se mbeshere kuri kamera. oyaye Mbeshere kamera. Ico gihe tafaranga zari ziyabanguragura fondete. Ico gihe ari amabuye wakazitiriritaho cy'ahantu ugakoza agashifu ka fondete ukisiga. ajya yaruje cya gitaka gitukura None cari igitaka. gusa Namwe mwarayisize muvugisha ukuri. mwakaza mwisiga byinshi Umva. twakaza twisiga amacake Umva kanta yo kuvuga ngo dutwike ibipine twabikuye gasogwe. Gutwika bya bipine bagasiga mu mutwe wa kanta. Ayiwe. Niho twakuye ivyo ngivyo gasogwe ngo banyagasoge ngo bazabisiga ngo ibipine. natwe niyo tukibyumva usanga bari kuri twebwe Mwemere mureke kubesha. oya iby'amacake Gasogwe. iby'amacake nje ndabyemeye iby'amacake twabyisize Amacake byari bihari. Ariko ivyo natwe bisize amacake ariko bisize n'ico gitaka. abanyamusasaga abisize gicaki nabajega muri vacances gigasogwe bakareba utuma yerega abanyagasogwe bakoresha kugira isirimu. Inya. uzi kugira icyo wisize igitaka uzi kugira icyo wisize igitaka ibintu byakaza byamabibana umucuranzi wari ugezweho ni Amuri akaza acuranga iminota 15 yani flash imusasa atamucuranzi oya kindavuga gigasogwe ga abanyagasogwe muri vacances mu kwa karindwi bakaza basi gasogwe abanyamusasa noneho bari bagira ukuntu bakazabyina giboga n'amadanse basayarusha abanyagasogwe cyane noneho wabona umuvuga wayo utibuka ni cya gitaka Akazasenga yemwe. ese ubundi bakazabonera he ubarize Akazasenga arabesha. yakazabonera yarinze ngo bakubite wakazabonera he akabija gusenga Imusasa mu bantu bari bitonze ba mbere ni abanyamusasa. N'umukobwa ndango watsirimutse wa mbere yabyigiye gasogwe. oya si ukwitonda ni bwari ubujiji cyane Ntago uzi mwebwe ikintu mugira umuntu yakazawushuka ari nk'umuntu w'igasogo mukaba mumuvuga ucyo yakubona uzi mwe none mwatangiye kwambara amapantaro twe ntawe uranambara mini none se subwo bushizi mwari mugira kuko ubunyine bo kubona nambaye ipantaro ntibo kuvuga byabaye bisanzwe ariko cagiye mbere kubona umukobwa wambaye ipantaro cya mini cyari gitangaza noneho tukayibonera ku banyagasobe twanzwe atayi wewe none ndebera bari abakobwa bambaye amapantaro canke mukamuza mwambaye ubumini ukuntu twamba tubasamarira tidore none ubukobwa bw'ubunyagasoge bwarasaze no kwambara gusa ubusa bukazana amapantaro mu mavakansi ngo nibo basirimuga dufite gabatuyoboye muri iki gihe none babonye ngo no muri Lewi Marse ngo yabasirimuga hano mu gisagara noneho abanyamusaza akabazo ngiye kubaza akabazo kagira gati hari Lewi Marse yabaye harimo amagroupe menshi cyane noneho ngo hari indi groupe ngo y'abasirimu kandi iyo groupe y'abasirimu nkaba narayikubonyemo ese kuvuga uyijemo cyangwa bayigiyemo bose mwari ko mushingira kuki niziye kategori mwari ko mugendera kuvuga ngo uyu mugore n'uyu nguyu baraja muri iyi groupe y'abasirimu nukuri muri iyo groupe nta kintu na kimwe twagendeyeho kubera ko harimwe abantu nyine bari bakeneye kuyijamo ariko batayigiyemo bitakunze ko bayijamo nibo bagiye bavuga ngo ni y'abasirimu bagenda bavuga rero ngo ni abagore ngo bafite ngo amamodoka ngo ni abagore ngo bafite amafaranga ngo ni abagore nyine nta modoka mfite kandi nanje ubwo rubuga narindi urimo ariko ufite amafaranga urumva amafaranga ndayafite nta utagira ifaranga nabo bavuze nabo amafaranga bari bayafite ariko ga umusirimu ni ukwitahura urumva umusirimu ni wa muntu nyine wisobanukiwe wikunda ukavuga ati ndagiye ndasohotse amafaranga ndajya amafaranga ngana uku twebwe twasohokeye ahantu heza ahantu hameze neza atari ukuzana fagitire ngo ujugunye kuri Zion Hotel niho twari twagiye aho hantu twariye neza turamwa twaguwe neza hari hahenze kandi n'agashami kera karahazi ko bivuga nako nuko rero niko byagenze turasohoka hari ahantu heza uyu mwene data twari kumwe muri groupe
muri iyo groupe nyine y'abasirimu nawe yarayirimwe se bari imodoka irgira mwene da nawe ntakubwira ariko mu minsi nta iza modoka tuzoguha ariko mu minsi iza gutya mu yindi lewi yarari. izo wambaye ngira gutya nandi mazi ayayi wari no muyindi abasirimu none se mwariye nk'uduki natwe nitugera kuri iyo hoteli tuzomenyega natwe uko tuvugaga noneho iyo hoteli imwari ibyanga kuri iyo hoteli ni ahantu hari hahenze cyane maka batuzaniye hariho ibintu ushaka bazanye inkoko bazana amafiriti bazana pizza none se ukunzi bazana yaji yo gutoba hariho abamwoye ji ya 30,000 abo ni abagore bitahuye ifanta isanzwe twari ko tuyigura 10,000 amazi manini twari ko tuyagura 12,000 urumva ko ni abantu nyine twarariye twatanze ifaranga turajya nyine turanezerwa ahandi koko ni 160 ariko twe ni 250 inkoko twarayiriye de 150 twarayikubise umuntu umwe ufite ifaranga uzoba dutwarega natwe wa tuhabone kanje ntana mwebwe muri barushati nzobajana ku gisiniye natwe tugeneye kuba abasirimu kugira ngo natwe natwe dushakaga kuba abasirimu uzi abasirimu nabo b'abakobwa abasirimu b'abakobwa ntibagira amagrupe yabo bimeze gutiba natwega we nkamwe bagwisa tunga mufite ifaranga ni mwebwe ga mwokreye iyo groupe mukavuga ati abakobwa bacu barumuna bacu nabaga tubitaho tubafatega neza tubasohokane bamenyega nabigisagaraga nabaga bamenyega umugiga bawukandagire neza baboneke mu bandi none se umpaye angahe nkaho ufite ababyeyi bose hanze wa muri kaga groupe nagutere yego kugira ngo nshike ngayo ngo gute sinumvishe neza nasubiremo naribuze uzontwerera ngayo wewe ufite ababyeyi bose hanze kugira nanje nje gukreye iyo groupe y'abasirimu ayo ushaka niyo nzoguha we turaza kuvugana waratubonye eme ndagusuhuje mama Ivane ndamusuhuje Aline ndamusuhuje ako noneho tuzogukira oya muracanshoboye se oya ndi ahubwo mukinshoboye nonoga ahubwo nawe iwanyu ni muri Amerika ngo basigaye bavuga ko umuntu ufite abiwabo hanze ngo iwacu ngo ni muri Amerika none iwanyu nawe ni muri Amerika oya iwacu niriya mu misozi ku ndondo niho iwacu niho uvuze neza abubuga uko amuvuga gati wanyu gati papa na mama ga bari muri Amerika ga iwacu ga munyaje ga muri vacances ga ngo ariko ga wewe iwanyu ni muri Amerika naje ntaho nabonye ariko oya jewe iwacu ni mu biziba neza mu biziba indana kwe kutokwifuza cyane uko wifuza kuja Amerika no kuja mu gihugu cyacu muri Kongo kubera iki ukuntu waba wamuvuga ngo niho iwanyu kandi naho nti wahabaye nari akarari cyane none ga hamwe ga mufite ga bama buko ga hanze na ba mama buzose mutwibuka nkabura bugifite nyabonye bagushahiye yama gifite mwayabonye se uzabintu mwabibonye biriya ngo bizoshika kuwa gatatu ndabatumiye none se babyita gute ko ntabimenye neza ayo uzobireba ni surprise Shimiye bakunzi bamba nka TV show bahora badukurikirana buri ko bukeye nuko bwije dushimiye abakunzi bamba nka TV show ko bahora badukurikirana buri ko bukeye nuko bwije asigaye ikiganiro cy'uyu munsi duhekeye hano ariko mutwitege n'undi munsi kandi noneho abakunzi bamba nka TV show noneho nsigaye nyumva yobaheka mwese 50 hano 50 iyo wundi ngo iyo mana ngo azoyishira hehe naje nsigaye mbura aho nyobashira none ga hasogira uwandika muri commentaire ati dushaka kuzodushire hano no muhagaze neza mufite amanota meza mufite amanota wowe bavuga gute abakunzi bamba n'abatarakanda nono ari abantu noneho bambwiye ngo ntibarakanda tegute byagenze gute mufite iyekere kuri Mbanguka TV show ko ari umuntu wera kandi ibintu yashiraho ga
kimurumva uko n'abandi bari babivuga kimurumva uko mfite amanota menshi i Burundi none nshimira na Gashami kera abataragera kuri Gashami kera hariho ibintu noneho muri iki gisagara cya Bujumbura ahagaze neza kandi asigaye dukora neza ibintu hariho abantu bagera muri nka 30 bamaze kumbaza ise ninde uzi gukorera ati nta wundi ni Gashami kera ati niwe muntu ugukorera neza ibintu amajwi arumvikana neza kandi n'ishusho zikaboneka none Gashami kera uhagaze neza pa uzi ukora ibintu byiza n'ibisirimba uzifata ibisirimba bimeze neza amakorari uhagaze neza pe kandi umeze neza cyane. Agashami kera turagasuhuje niko dufata muri uyu mwanya ne kameramene wacu mugende mu mugane ufite ya ngwara yanze cya kibazo ku Gashami kera hariho umuriro fire agenda gusa kandi ibintu biriho ari amahura gusa n'ibisubizo byose amajwi meza amashusho na Gashami kera mu mugane n'umugabo w'ibyishimo byinshi. Agashami kera TV ngo wamagaye kangahe ni ukuri mu mugane ni umuntu mwiza zikubana n'abandi neza n'imfura kabisa turamwemera no muri uyu muhana atubaniye neza mu mukandira batarakanda hari afite n'iyindi ngo umutapuwa TV mugende murebe hari ibintu byiza kabisa uzohakirira uzobona Imana murakoze cyane. bavuga Gashami kera ukuntu ahagaze neza yeme Agashami kera ni umuntu mwiza mu bisanzwe ni umuntu uganira n'abantu bose tazareba ngo uyu ni mukuru ngo uyu ni mutoya ni nyangamugayo umuhamagaye aza kwitaba ukuntu ubu nyine umwe mu telefone hano ngo ndagukeneye abakugezeho none abantu bose bahani Bujumbura mu mugane mukomeze mumukurikirane gutera imbere kwiwe ni ishema ryacu n'ibyishimo byacu turamukunda cyane urakoze bye bye.